Hrvatski predstavnik Martin Kodrić pobjedio prošlog vikenda na stazi Wilton Mill, u uglednom karting prvenstvu KF3 serije Velike Britanije. Moje osobno očekivanja su, nadam se, pole positionu, jer jučer smo bili jako brzi, ali realno top 3 je dobro, tako da možemo kvalifikacijske trke staviti do top 3 i da smo nakon prvog zavoja sigurno u top 3. Vikend je počeo prvim slobodnim treningom u subotu ujutro. Kodrić je završio kao 6. da bi u drugom slobodnom treningu napredovao za čak 3 pozicije. Nakon sjajnih krugova, svi su sa nestrpljenjem očekivali kvalifikacijski trening. Martin je u jednom trenutku postavio najbrže vrijeme staze, ali na kraju se ipak morao zadovoljiti sjajnom drugom pozicijom. Gotovo izjednačen s prvoplasiranim, no s najbržim prvim sektorom njemu nepoznate engleske staze. Petnaestogodišnji Samoborčanin u subotnju poslijepodnevnu utrku krenuo je s druge pozicije. Nakon nekoliko krugova još veća senzacija. Hrvat prelazi najbržega. Stazom je kao vodeći kružio 4 kruga, no u jednom zavoju izlazi široko i gubi 2 pozicije. Do kraja utrke uspijeva vratiti jedno mjesto i sve do posljednjeg metra nalazi se u repu prvoplasiranog. Nedjeljni slobodni trening protekao je obećavajuće. Drugo najbrže vrijeme uoči idućeg nastupa u kojemu je upisao drugu poziciju. Prva utrka donijela je i prvu pobjedu. Dobar start, vodstvo do kraja. U boksu tima očekivala se ukupna pobjeda na koju se ipak moralo pričekati zbog ishoda druge utrke. No fantastičan start, Kodrić je bio neuhvatljiv. 2 utrke, 2 pobjede, prva i jedna ukupna u prestižnom natjecanju. Poslije kvalifikacijskih utrka, znači bili smo na drugoj poziciji za prvo finale i probavali smo nešto u kvalifikacijskim trkama na kartingu i na kraju smo odabrali najbolji setup, smo složili za prvo finale. Nakon starta, start je bio malo teži, ali nakon prvog zavoja sam bio na vodećoj poziciji, vodio do kraja utrke i bilo je jako dobro. U boksu momčadi Ricky Flynn Motorsport nije bilo euforije. Englezi znaju kako se to radi. Ipak su u Formuli 1 dali prvake poput Lewisa Hamiltona i Jensona Buttona. Euforije nije bilo ni kod Martina. Ove sezone već je osvajao pobjede, pobjednička postolja i dobre rezultate. U predahu smo razgovarali s njegovim glavnim mehaničarom. Zaključak je bio samo jedan. Od svog mladog vozača očekuje pobjede. Zar tako brzo? Da. I think if he keeps up the good work, consistency, it's a long championship, so you need to keep up the good results and then, stay in the top 3, win the races, then you'll be a champion. It's about consistency, not just being really good at one race and really bad at another race. You need to keep up the good work, you need to be fast everywhere to win the championship. And I think Martin is improving so much, I think he can win it if he just keeps up the good results. So hopefully a win. Službeni komentator naučio izgovarati Martinovo prezime sa Č. Bio je to uistinu jedan sjajan dan na stazi Wilton Mill. Očekivanja od momčadi su velika, potencijala ima, rezultati ulaze u povijest. This is obviously his first victory and he's obviously been to this track I think twice before, both times in the rain. So every day he was just getting better. But the plan is from here to take him, because now we have a 5-week period, to the other track so he can do 2-3 days testing. So for sure he's going to come back stronger than this race. So yeah, we're looking forward to some more victories with him. Podrška stiže sa svih strana, ali ona obiteljska prisutna je uvijek. To se ne da opisati. Napetost, strah, strepnja i tako. I onda na kraju veselje. Martin je trenutno vodeći vozač KF3 serije karting prvenstva Velike Britanije. Iduća utrka na rasporedu je 24. lipnja i vozi se u Italiji.